Esselamu alaikum i dobar dan, draga djeco. Evo još jednog časa bosanskog jezika. Sa vama i danas učiteljica Medine Kariša. Nadam se da ste spremili pribor, čitanke i sveske i da možemo da krenemo sa radom. Da li ste vi nekada posjetili doktora? Je li vam dao on neki zanimljiv ili smiješan savjet koji bi vi mogli nama na ovom času da ispričate? Pratite li televiziju ovih dana? Šta je to danas najaktuelnije što kruži društvenim medijima? Pa da, to bi bilo pranje ruku. Može li neko od vas da mi pokaže na koji način on pere ruke? Pa da svi tako pokušamo. Danas ćemo raditi jednu novu pjesmu. Ona nam govori o jednom dječaku koji se svakog dana umivao. Toliko se umivao da su mu uši narasle, a koža mu je postala sve tanja i tanja. Pa da li ćemo mu povjerovati? Pesma nosi naziv Da li mi verujete? Napisao ju je Dušan Radović. Sada vi otvorite vaše sveske i napišite naslov. Pjesma se nalazi u vašim čitankama na 80. strani. Da li mi verujete? Dušan Radović. Umivao se jedan dečak svakog dana bez prestanka, pa su mu ušli rasle, porasle, pa mu je koža postala tanka. Da li mi verujete? Majka je stalno vikala dosta, ali on je hteo. On je hteo. Umivao se svakog dana, pa se odjednom razboleo. Da li mi verujete? Došao jedan lekar strog, pa kaže: tako mi prsluka mog, voda je kriva. Zabranjuje mu da se umiva. Da li mi verujete? Naučimo i nešto novo. Šta su to šaljive pjesme? Šaljive pjesme često opisuju neki smiješan događaj, osobine ili način života nekog pojedinca. Umivao se jedan dečko svakoga dana bez prestanka, pa su mu uši rasle porasle, pa mu je koža postala tanka. Da li mi verujete? Da li mi verujete? Majka je stalno vikala dosta, al on je hteo. Umivao se svakoga dana, pa se odjednom razboleo. Da li mi verujete? Da li mi verujete? Došao jedan lekar strog pa kaže: tako mi prsluka mog, voda je kriva, zabranjuje mu da se umiva. Da li mi verujete? Da li mi verujete? Pokušaj da odgovoriš na sljedeća pitanja. Kakvo raspoloženje u tebi budi ova pjesma? Zašto? Zašto se dječak razbolio? Šta je dječaku mama vikala? Ko i zašto zabranjuje dječaku umivanje? Šta te pri čitanju ove pjesme posebno nasmijalo? Kojim stihom pjesnik završava svaku strofu? Zašto? Da li vjeruješ
da stihovi opisuju stvaran događaj. Za domaći zadatak potrebno je da prepišete pjesmu pisanim slovima ćirilice u vašim sveskama. Podvučete stihove u kojima uočavate upravni govor crvenom bojom i da podvučete sve glagole u pjesmi plavom bojom. Također je potrebno da naučite pjesmu napamet. Hvala na pažnji.